Ni muntu ki? Uyu munsi tugiye ku mateka ya Musenyeri Filipi Rukamba. Filipi Rukamba yavutse ku itariki ya 23 Gicurasi 1948 i Rwinkwavu, ni mu karere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba. Yabatijwe ku itariki 29 Gicurasi 1948. Amashuri abanza yagiye i Rwinkwavu, Rulindo, Rwamagana na Zaza. Mu 1961 yagiye kwiga mu seminari ya Kabgayi. Mu 1965 yagiye mu seminari ya Saint Paul Kigali, ariho yarangije amashuri yisumbuye mu bijyanye n'Ikigereki n'Ikilatini. Tariki ya 4 Nzeri 1968 yinjiye mu seminari nkuru ya Nyakibanda kwiga filozofi na theology. Tariki ya 2 Kamena 1974 yahawe upadiri na Musenyeri Bigirumwami wari se wabo ku Nyundo. Mu 1976 Musenyeri Joseph Sibomana wari umwepiskopi wa diyoseze ya Kibungo yamwohereje kwiga muri kaminuza i Roma, arangiza amasomo y'ikirenga doctorat. Yanditse igitabo Thèse Saint Cyprien et Martyr. Kuva mu 1983 kugeza mu 1991 yayoboye seminari nto ya Zaza. Kuva 1991 kugera 1992 yabaye umuyobozi wa roho mu seminari nkuru ya filozofi Kabgayi. Kuva mu 1992 yabaye padiri mukuru wa katedrali ya Kibungo. Tariki ya 18 Mutarama 1997 yageze umwepiskopi, hanyuma tariki ya 12 Mata 1997 aragezwa katedrali ya Butare. Aho yari umwepiskopi wa diyoseze ya Butare, yashinze amaparuwasi 7, byatumye diyoseze yagizwe n'amaparuwasi 19 ugizwe na 26. Amaze guha abapadiri barenga 106. Icyakora ingorane n'izibura kuko muri iyi myaka amaze ayobora diyoseze ya Butare hari 19 bivuyemo na 30 bitabye Imana, harimo na Musenyeri Yohani Batista Gamanyi wabaye umwepiskopi wa mbere wa diyoseze ya Butare. Ubwo yari amaze amezi 3 atowe na Papa Yohani Paul wa II ngo ayobore diyoseze yari yashinzwe yitwa Astrida, iragizwa Musenyeri Yohani Batista Gamanyi. Icyo gihe akaba hari hashize imyaka 35. Kuri iyo tariki ya 12 Mata 1997 ubwo Musenyeri Joseph Sibomana yagikijwe na Musenyeri Yohani Batista Gamanyi na Federico Rugwejanga bamuhaga ubwepiskopi muri katedrali ya Butare.